Sinibingelele emsakatweni waka YouTube lapho sitihasha sicithe khona tinzambo ekhaya nangaphandle kwasekhaya nonke siyanivusela egameni lika Jesu. Namhla sawubuka indzaba ye Burkina Faso. Sitothola sifundo ngeBurkina Faso ukuthi yini lesiyifundzako la. Kufanele futhi sendeni thine singeMswati sikopa noma sisusela kuBurkina Faso kuyavakala. Ake sicale ke sibuke incwadi ya First Timothy chapter 1 verse 18. Lithi iBhayibheli lapho kukhuluma umpostoli Paulus ubhekise kuTimothy uthi Timothy ungadikhohlwa diprofeto lowaprofethwa ngato. Uthi dikhumbule leto diprofeto bese ulwa ngato. Kuyavakala ngemagama nje lesitawuhamba ngawo lawa, dikhumbule leto diprofeto bese ulwa ngato. Now silive leMswati sine diprofeto lesihamba nato. Lesi profeto lesinye lesakhulunywa ngimi uqobo lwaso noma angiqale ngikhulume ngediprofeto talabanye. Kune diprofeto talabanye abaprofeti abatikhuluma bathi live laseSwatini liyipulpit yase-Afrika noma litawuba yipulpit yase-Afrika. Siprofeto leso lesakhulunywa ngilabanye abaprofeti angathi nini kuphi kanjani angathi. Ngibuyile mina ngakhuluma ngathi kulomsindo lokhona simakathe ungibonise inkosi yaseSwatini icwebetela njengeligolide emva kwalomsindo ngathi isuka lapho yangiphakamisa yangibeka endzaweni lephakeme inemhlaba loqwebetelako njengeligolide yathi lelive laseSwatini nalo lingaqwebetela njengeligolide. Lokusho ukuthi uma kunetindvo tsite letendeke kahle inkosi itawucebetela nalelive nalo nalesive naso sitawucebetela kuyavakala. Now ke sesiyakubuka ke ukuthi kuachiveka kanjani lokho ngakubeka mina ngitothini ke namuhla ngitawuthi enkosini ingwenyama yeMswati nesive sayo khumbula diprofeto lowaprofethwa ngato bese ulwa ngato. Kuyavakala ngilapho nje la ngime khona ngisusela lenkulumo encwadzini ya Timothy. Khumbula diprofeto lowaprofethwa ngato bese ulwa ngato. Nango emagama lengime kuwo. Uma ungake suki kuleti profeto ukuthi waprofethwa kwathiwani ngawe, uma utawuma ngaleti profeto usebenzise leti profeto kulwa letimbi leti lobhekene nathi utawuphumelela. Thola sifundo ke Burkina Faso. Lapha kuBurkina Faso eminyakeni lophelile 2021 ngaNovember wende kumhlolo lapho ikhempi yamasoja yahlaselwa ngilama insurgency ISIS la letidlamlilo emavukelambuso ISIS ahlasela emasoja ase Burkina Faso abulala emasoja lamanyenti ashisa nenkambo yemasoja kwaba inhlekisa lento leyo kwaba silonza kanti empeleni bekungasiko lokho kuphela lokhu kwase kuba linceba lelikhulu lokwendekile. iBurkina Faso beyivele ihlaselwe ngiletidlamlilo te-ISIS letidlamlilo tihlukumeta sive tilwa nesive emasoja ke azama kudefenda sive kwaze kwafika lomhla ka-25 la khona emasoja aba inhlekisa ngekuthi ISIS ihlasele ihlasele lamasoja emavukelambuso ahlasela lamasoja enda inhlekisa ngalamasoja kuyavakala abukisa ngalamasoja acirculator emavideo asabalalisa emavideo kufa emasoja lenvo leyo yabasilonza ke emasotsheni ahlala phasi emasoja athula abuka ukuthi umongameli wendani njani ngalendzaba lena. Mongameli ke wayithatha kancane lendvo walibala kunamula njengekuhamba kwelinwabo walibala kuyithatha kancane lendvo lena yaze lendvo yabasilonza lesifika la khona bathi evikini leliphelile bathi it's enough ngeke sichubeke sihlushwe ngemavukelambuso phase sandla salo mengameli lo mengameli lona incompetent lo mengameli lona visionless ude ikluye kulwa nalamavukelambuso
vukelambuso uyasihlaza nathi singemasotsha phasa lo mkhuteli lo, phasa le general le, phasi alo commander in chief lo ngumongameli, sitawuba inhlekisa ngcono simremove, sithi thathele lo mbuso sitokhona kulwa nalamavukelambuso, sibe na commander in chief lo musha. Lokhu ke kube sekulidela la ekuthenini kwendeke njani, kube nale khophu la khona lo mongameli ubese uyabanjwa, uyaboshwa, uyehliswa esikhundleni, umbuso sowela kuphi etandleni temasotsha. Ngesizathu sekuthini lo mongameli kuthiwa wehlulekile kuvikela sive, uyehluleka kuvikela sive kumavukelambuso, at the same time uyehluleka nekunakelela emasotsha, uyehluleka nekukhutela emasotsha against emavukelambuso. Athi emavukelambuso no, singaba nemkhuteli lonjani lohlulekako kuhola impi, amehlisa. Ngithi asikuthathe kube sifundo lesikhulu lokho, nathi singeMswati sinemavukelambuso lasivukele. Uma ke ingwenyama yeMswati itawuhlala ingasithatheli lesimo lesi, ingasisukumeli, eMswati atawufike nawo la esigabeni la sadzinwa khona, nawo njengoba kwendekile eBurkina Faso, la khona sive siyajabula ngekwehliswa komongameli. Why? Sithi mongameli wehlulekile kusivikela kumavukelambuso. Nathi sinemavukelambuso, uma lamavukelambuso ahlukumeda la esikisi laMswati kangaka, atawugcine nalamasotsha, because nyalo kushisola kufa emabhizinisi ebantu, emasotsha abekwa etimpilo tawo tibekwe engcopheni, ayatingelwa, ayasongelwa, emaphoyisa ayatingelwa, ayasongelwa, nesive neluntu lolusekela inkosi liyatingelwa, liyasongelwa. Lento leyo itawugcine ifikela esigabeni sekuthi kuthiwe no man, le nkosi ithulile, ithatha kancane, shothi yehluleka kusikhutela, iyehluleka kukhutela lempi. Bese nikhumbule ukuthi ngike ngaprofetho lesibi, ngathi kutawendekani, ngathi ngayibona inkosi yak-exile, ngayibona inkosi ivinjetelwa, kwakungumkhosi, ngoba ngabona kwakungumkhosi thite welive, inkosi yayidibene nesive, kwase kuba nesigejana lesibamba inkosi ngekhophu bayivukela. So lento leyo itawendeka uma nale nkosi isiyekela lesive, kunemasotsha latawugcina ahlubukile nawo ajoyine labantu abathi no man, yini ngathi asinakunakeleleka lapha sale nkosi, yini ngathi inkosi ayisinakekeli lesive. Why? Ngekuthi yiyekele lo msindvo uthule, ngekuyekela lo msindvo lona uwenabe wanze, usho i-recruitment yetitha tenkosi, usho i-recruitment yetitha telive. Ngiyathemba kuyavakala. Nalabantu laba sacrifice ngetimpilo tabo, kutawugcine kufika esigabeni sokuthi sisacrificeelani ngoba le nkosi ithulile. Ngiyathemba kuyevakala. So kusho ukuthini lokhu kuyi-challenge ukuthi nkosi funza eBurkina Faso, ungalingisi mongameli waseBurkina Faso logcine avukela ngemasotsha akhe, amvukela esigabeni lesithi awukhoni ukukhutela kahle emasotsha, awukhoni kwanakekela against i-ISIS, uhlekisa ngalamasotsha, uhlekisa nangalesive, usinikela esandleni seBurkina Faso. Usukumele lo msindo lowendeke eSwatini. Lesive asitive siphephile ngephasi kwengwenyama, asingagcini lesive sifika la khona sithi hayikhona manje, yini ngathi kude kuphepha ngephasi kwengwenyama, asingafiki lapho lesive sigcine sesithi yini ngathi kuhle kuze siphephe, kungcono sijoyine lamavukelambuso, because atawugcine lamavukelambuso abonakala ayi-umbrella, ngoba nyalo bantu nyalo etimpilo tabo nyalo sethi setandleni tabo ukuthi kuze ngiphephe kufuna ngenteke njani, kubalekele enkosini akukaphephi ngoba inkosi ayisiphephisi. So kuze ngiphephe kungcono ngicross a line ngiye kumavukelambuso, sale ngatiwa ukuthi nami ngilivukelambuso ngitawuphepha. Kwafika lapho kusho kuphela kwebukhosi, kusho kufa kwebukhosi noma kuwa kwebukhosi. Inkosi ke ngalamagama lawo ngite kuyikhumbuta ngithi hamba, khumbula tiprofetho takho bese ulwa ngale tiprofetho. Lisho njalo livi likaNkulunkulu namuhla, khumbula tiprofetho bese ulwa ngaleto tiprofetho. Nawo ngemagama nje lento wakhuluma namuhla, ngoba nakungenjani lelive litawugcina lihambile, bantu ngelilanga bayasengeka, bayaphuma, bajoyina ngale. Uma ubona nje sekushisiwe lapha, sekushisiwe kuvuka luvalo la kulabantu bashaya luvalo, kunebantu labangene babathi inyanga, hayi ngoba bebathanza, sathana ubathreatenishe ngekufa.
kude umuntu longakwesabi kufa ngekuthi babe threatened ngalokufa baqine labantu athi ish ngcono ngivume kubasangoma ngoba sathana bekathi nawe uyale kuze abasangoma vuma kuyothwasa abe bathi uyalo abone nalo uyagula nyaluvelelwa ngemasha nyaluvelelwa ngiloko sigcino lo muntu wa give up wasi no ngcono nginikele sale ngiyoba sangoma ngale illustration le ngizama lokuveta lokuthi nesive sitawugcina sicrossela ilayini ngenxa yani yekwesatshiswa sithi hey kungcono sale nginikela ngibala vukelambuso khona nginophepha ngiyethemba kuyevakala so lesive ke the more siphuma ke sikhetha kuba ngemavukelambuso ngenxa yithi sifuna ukuphephisa kusho lokuhehleka kwalobukhosi ngoba inkosi iyinkosi ngebantu. Ngithini ke ngalamagama lawa embangazitha naso sive seMswati ngitawubhekisa kakhulu kuwe embangazitha funza kulokwendeke eBurkina Faso unqobe lo msindvo lo ngoba na ungawunqobi lo msindvo lo uyiyekela wanze kusho kusaheka kwesitulo sebukhosi kusho kulimala kwesitulo sebukhosi ungavumeli ukuthi emasotsha nemaphoyisa ativele are vulnerable kulamavukelambuso ona lese akhe yawo imbi lephuma ihlasela ungavumi aze lamasotsha afike esigabeni sokuthi no man kuze siphumule ngcono kusukele inkosi ungavumi ukuthi lesimo size sifike esigabeni lesinjengaleyo sive siyakuthanda kodwa ungavumi ukuthi lesive size sifike la esigabeni sekuthi it's better to protect their own lives than to continue to be loyal to you. Yisukumele indzaba yekuthreatenisha kweMswati nyalo nje siyabona kuyashiswa live lifuna kubona ukuthi inkosi itawendana ukhulumile emavikini lambalwa yathi lo thinza liswathi usowuthinze wena sibheke ukubona ke inkosi yeMswati ukuthi utawendani kulomsindvo lo nalabantu baqhukuluta ngoba bafuna kubona ukuthi utawendani nako nje lesikhona khona uma utawusebenza kahle sive sitawunamathela kuwe sibone ukuthi nembali inkosi ingumlomo lo ongacala imali kodwa na utawuyiyekelela nje lendzaba le kushiswe imoto kushiswe emagaraji kwendekelo kanaloka sive sitawubona ukuthi no asikaphephi la kule nkosi sive sitase kuyasala ingqondweni tebani ukuthi asikaphephi kule nkosi khombisa ke wena waphakathi ukuthi sive siphephile ngephasi kwemkhuteli wembi yeMswati lo ingwenyama lo inkosi sukuma ke manje ushayine naku ke sebaqalile eMswati baqhukuluda uthini wena ngwenyama inkosi wabusela amagama kuze kube phakade amen.